ariko ko mu gihe cya karindwi, lakini nyakati wa saba hazaba harimo itorero ryitwa iry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. kutakuwako na kanisa liitwalo Waadventiste wa siku ya saba. Nuko rero kuko urakazu kwa kuwa yaze, uvuguvugu udakonje ntubire, hiyo baridi hao moto igiye kukuruka. litakutapika. aya magambo ahamije neza abanyarodokiya ko ari akazu yazi, arahamya ko Yesu adashobora gufata amasengesho yabo ngo yajanire Imana. Maneno haya yanayoshuhudia kwamba watu wanaodikia ni uvuguvugu, anashuhudia tena kwamba Yesu anaweza kuchukua maombi yao na kuyapeleka kwa Mwenyezi Mungu. Irayeterebere ryabaye abarebere, Wamekuwa mabingwa mabazi juu ya Mwenyezi Mungu. binjije kanuni. Kabiri, bifatanya na leta, bifatanya n'amadini yaretse amategeko y'Imana, bandika ibinyoma ibihumbi muri Bibiliya ijambo ry'Imana bari bafatanije. Ikindi gikomeye, binjiza karasisi mu rusengero aribyo bita jiya. Nabo baje kandi bicaya, nta n'umurongo go bahamya. Efeso, Efeso, Simuruna, Smirna, Perugamo, Perugamo, Tuatira, Tuatira, Sarudi, Sardi, Filadelfia Filadelfia, na Laodikia. Laodikia. Aya matorero arindwi Makanisa haya saba ni itorero rimwe ry'Imana mu bihe ni birindwi, kanisa moja ya Mungu mnamo nyakati saba. ariko ko mu gihe cya karindwi Lakini nyakati wa saba hazaba harimo itorero ryitwa iry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. kutakuwako na kanisa liitwalo Waadventiste wa siku ya saba. Yohana ari ku kigwa cy'i Patimosi, Yohana alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmos yabonye uko iryo torero rizaba rimeze ritarabaho, aliona jinsi kanisa hili litakuwa na mfano kabla haijakuwepo. kandi ngo niryo rikwiriye kugaragara muri icyo gihe cya Yani karindwi. yeye ayo inapaswa kudhihirika mnamo wakati wa saba. Ibyahishuwe 3:14. Ufunuo 3:14. Wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti, Na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika, uwita amena, yule anayejiita Amina, umugabo ukiranuka, Bwana wa haki, inkomoko y'iby'Imana yaremye, matokeo ya maumbile ya Mungu, aravuga aya magambo ati, anasema maneno haya eti, imirimo yawe najua matendo yuko yako udakonje kandi ntubire, kwamba wewe haubaridi iyaba au waba moto. ukonje cyangwa wari ubize, Ungelikuwa baridi au nuko rero moto, kuko urakazu kwa yaze, kuwa wewe uvuguvugu, udakonje ntubire, sio baridi au igiye moto, kukuruka. litakutapika. aya magambo avugwa ku badivantiste b'umunsi wa Maneno karindwi haya yanalenga Waadventiste wa siku ya Sabato batari babaho, kabla hawaja aho kuwepo. babereyeho. Walipokwisha kuwepo, Ubu buhanuzi bwarabafashe, unabii huyu kabisa umewagusa, ariko nibo gitereko cya yani karindwi, wao kinara cha saba. kandi muri icyo gitereko cya Na karindwi katika kinara hiki cha saba nimwo hakwiriye kubonekamwo abantu bazarepresenta itorero ry'Imana mu minsi ndani y'imperuka. mwake mnahitajia kupatikane watu watakaowakilisha kanisa la Mungu mnamo siku za mwisho. None se bizaba biteye kugira ngo abo bantu b'Imana baboneke muri abo bamaze kugawa ko ari akazu yabo? Je, itakuwaje ili watu wa Mungu hawa wapatikane katika wale watu wamekwisha kulaumiwa kwamba ni uvuguvugu? Aha ngeze muhitondere, Ninafikia mpajari sana. iki gitereko cya karindwi n'abadivantiste b'umunsi wa Kinara karindwi, hiki cha saba ni Waadventiste wa siku ya saba, ariko bamaze kugawa n'ubuhanuzi. lakini kupitia unabii wamekataliwa. Hanyuze mu nyandiko za Madamu White, Kupitia maandishi na James White aravuga ko abantu bameze nk'abo ngabo Imana idashobora kumva gusenga kwabo. anasema watu kama na hawa Mungu hawezi kusikiliza maombi yao. Ibihamya umuzingo wa 3:13. Ushuhuda gombo la 3 Asekiso endiferare Kristo, ku bantu b'abanenganenzi Kristo arababwira ati, kwa wale watu ambao hawajali Kristo anasema parce que eti, tu es de que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bitewe n'ukuri akazu yazi, udakonje ntubire ndakurukumve mu kwa kanwa. kuwa uvuguvugu sio baridi hawa moto litakutapika toka katika kinywa changu. Cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir de vos prières à Dieu. Aya magambo ahamije neza abanyarodokiya ko ari akazu yazi, arahamya ko Yesu adashobora gufata amasengesho yabo ngo yajanire Imana. Maneno haya yanayoshuhudia kwamba watu wanaodikia ni uvuguvugu, anashuhudia tena kwamba Yesu anaweza kuchukua maombi yao na kuyapeleka kwa Mwenyezi Mungu. Iri jambo risometse neza ku Neno manywa, hili
linasomeka hadharani mchana kweupe. abo bantu bameze nk'abo ntabwo Yesu yafata amasengesho yabo ngo yajane Watu Imana. wanaofanana kwa mfano huu, Mungu hawezi chukua maombi yao na kuyapeleka kwa Mwenyezi Mungu. ariko iri jambo ntirivuze ngo ntibazasenga, Lakini neno la Mungu halisemi ya kwamba hawataomba. bazasenga ndetse Kwa cyane. kweli wataomba sana. Ntinavuga ngo Na ntibazihanisha, haisemi kwamba hawatatubisha. bazihanisha benshi bakabije, Na watatubisha wengi mno. ariko amasengesho yabo Imana Lakini maombi itariyumva. yao Mungu hata yasikiliza. Birababaje ntabwo bibabaje. Ya huzuni au si ya huzuni? Imigani 28:9 Mezali 28 fungu la aranditswe 9. ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, Anayegeuza sikio lake sisikii sheria, gusenga kwe nako ni na ikizira. maombi yake ni chukizo. Ariko iryo jambo ntirivuze ngo ntazasenga, Lakini neno haliseme kwamba azasenga hataomba. kesha ijoro, Kweli ataomba na kukesha ariko ayo usiku, masengesho ari ikizira. lakini maombi yakiwa ni chukizo tu. Rero ngo abo bantu Yesu ntiyafata amasengesho yabo ngo ayashire Watu Imana. kama na hawa Yesu anachukua maombi yao na kuyapeleka kwa Mwenyezi Nivo Mungu. manifestation d'amour envers lui, n'ibikorwa bakora by'urukundo ntabwo Yesu yabyemera. Na matendo wanayofanya yanayofanana na upendo, Yesu hawezi Il ikubali. n'acceptera plus votre enseignement de sa parole, naho bakwigisha ijambo rye Yesu ntaryemera. Hata wakifundisha neno lake, Yesu hawezi Ni kubali. votre travail spirituel, n'imirimo bakora y'iby'umwuka Yesu Na ntayemera. kazi wazifanyazo za kiroho, Yesu hawezi Il ne zikubali. peut présenter pour cet exercice les richesses et mandats qu'une grâce vous soit accordée. Ntabwo Yesu yafata imirimo y'ibyobokamana bakora ngo abingingira Imana ngo bahabwe. Yesu hawezi chukua mambo yao ya kiroho wanayoyafanya na kuwasi mbele ya Mungu, Mungu awakubali wapawe Iri uzima. jambo rihamije ko Neno hili linashuhudia hadharani kwamba Yesu adashobora gufata amasengesho yabo ngo ayashire. Yesu hawezi chukua maombi yao na kuyapeleka kwa Mwenyezi Mungu. None se baziziki? Je, wana uzuri wa kitu gani? Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri Kitabu wa cha mbere, ujumbe cha Golifu gombo la kwanza. ndabona uyu ari umuzingo wa kabiri. Hii ni gombo la pili. Atakayepanda Umuzingo gombo la wa mbere kwanza ndababwira mkabidhi amagambo yeye. bitewe n'uko twihuta. Atatamka maneno kwani tunapiga mbio. 419 419 haranditswe ngo anaandikwa, bitewe n'uko ari itorero ritagira umwuka ntirigire kwa n'ubugingo. kuwa ni kanisa ambao halina roho pia na uzima. Ndabona hari uriya kituzaniye ngo Naona dusome kabisa wanatusaidia na ngeze kitabu ahantu hicho. ngiye kubereka uburyo itorero ry'Imana riboneka mu minsi iheruka, Nataka kuwaonesha jinsi kanisa la Mungu linaonekana katika siku za mwisho, kandi rikaboneka riturutse ku gitereko cyamaze kugawa. na linapatikana likitoka kwenye kinara ambacho kimekwisha kutazarauliwa. 418 418 le message adressé à la Odyssée, ubutumwa bwohererejwe abanyarodokiya. À une église sans Christ et témoin véritable de Dieu. Ujumbe kwa- Je connais tes œuvres. Ni ku itorero ritagira ubugingo kanisa ambayo halina uzima kandi ntirigire na halina n'umwuka. roho. Muhamya w'ukuri araribwira ngo nzi imirimo Mshuhuda yawe. mwaminifu anasema najua matendo yako. Mbese uramutse ugihanyemo ubujimije ibintu bingahe? Je, unapotubu ndani ya kanisa hili unapoteza mambo mawili. Ubujimije umwuka, Unapoteza roho, reka ndebe, ubujimije ubugingo ukazimiza na Kristo. unapoteza uzima, unapoteza na Kristo. Uramutse ugihanyemo Unapotubu humo, ugenza ute? unapotubu humo, Ugihanyemo unatubu ndani ya Kristo, ukabatirizwamo, unabatizwa humo, ubujimije ibintu bibiri utazigera ubona. unapoteza mambo mawili ambayo hutayapata kamwe. Ubujimije ubugingo Unapoteza uzima, ukazimiza na Kristo. unapoteza na Kristo. Birababaje cyane. Ni wa huzuni sana. Impamvu kize, Sababu ni ipi? wepfo baravuze ngo Ndio anasema voici un peuple qui tire sa gloire de la connaissance spirituelle et des avantages qu'il possède. Dore ubwoko bukura kwihimbaza mu bumenyi bw'iby'umwuka bufite. tazama taifa linatoa majidai katika ujuzi wa kiroho wanayokuwa nayo. Mais il n'est pas répondu aux bénédictions imméritées dont Dieu l'a comblé. Ariko iby'Imana yajujurije ntabwo byageze ribigarura. Lakini vile ambavyo Mungu ametimiza juu yake hawakuweza kuvirudisha. Il a été rebelle, ryabaye abarebere. Wamekuwa mabingwa mabandi juu ya Mwenyezi Mungu. Madamu White
Ellen White ni uri mu badive hagati, ni yeye anakaa katika Waadventista katikati, umwo hagati. humo katikati. Waravuze ngo Yeye anatabiri iri torero mpagazemo hili kanisa ambalo limo ndani ntirigira umwuka, halina roho, ntirigira halina ubugingo, uzima, ntirigira na Kristo. halina Kristo tena. Ni abarebere Ni warebere bahagurukiye kurwanya guverinoma y'Imana, wameinuka kupiga government ya Mungu, kandi ikibabaje ni uko abaririmo ibyo batabizi. na mambo ya huzuni ni kwamba washiriki wa humo ndani Il a oublié Dieu qu'il a été pour lui, c'est qu'un Dieu aimant et qui pardonne, et pour un fils ingrat et pervers. Bitewe no kuba barebere kwaryo, kwa ajili ya kuwa makaidi kwa kanisa hili, bibagiwe ibyo Imana yarigiriye, wamesahau yale Mungu amewatendea, bibagiwe Imana ibabarira, walisahau Mungu anayehurumia, babaye nk'umwana w'ikirara, wamekuwa kama mtoto mpotevu, babaye indashima, wamekuwa watu ambao hawana shukrani, babaye abahindanye. walikuwa watu wa kuchafuka. None se bizaba bite kugira ngo noneho muri ryo hakomokemwe abantu bazarepresenta itorero ry'Imana? Sasa itakuwaje ndani ya kanisa hili mtoke watu watakao muwakilisha Mungu mnamo wakati za mwisho? 411 ibihamya umuzingo wa mbere. Shuhuda gombera ya kwanza ya 4:11. Dans des visions de la nuit, mu mayerekwa ya nijoro, Katika maono ya usiku, il me fit montrer un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Nabonye ubugorozi bukomeye hagati mu bwoko na ndiona bw'Imana. matengenezo makuu katika taifa la Mungu. Nabonye ubugorozi bukomeye hagati mu ki, Na ndiona matengenezo makuu katikati ya taifa la Mungu. none se ubu bugorozi buzaboneka hagati muri bande? Je, matengenezo hatapatikana katikati ya wanani? Reka dusome iryo jambo. Tutasoma neno hili. Isubiya 750 Paragrafu ya 715. ubwo bugorozi buzahaguruka muri bande? Matengenezo yatazuka katikati Nous ya wanani? assisterons bientôt dans les églises adventistes du 7e jour à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu, mais il n'aura pas d'effet sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert les cœurs par la confession et la repentance. Bidatinze Hapa karibuni tuzabona ukwigaragaza kw'imbaraga y'Imana mu matorero y'Abadiventiste tutaona wa karindwi. kudhihirika kwa nguvu ya Mungu katika makanisa ya Waadventista wa siku ya saba. Ariko iyo mbaraga y'ukwigaragaza izigaragaza mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi, Lakini nguvu ile itakayodhihirika katikati ya Waadventista wa siku ya saba ntacyo bizamarira batazemera guca bugufi no kwihana no kwatura imbere haitaleta msaada wowote kwa wale ambao hawatanyenyekea na ukubali dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu. Muri uko kwigaragaza k'ububasha buzamurikishiriza isi ubwiza kwa bw'Imana. kujia kwa utukufu ule utakaoangazia dunia utukufu wa Mungu. Ils ne croiront discerner du fait de leur aveuglement que quelque chose qui jugeront dangereux. Abo bazaba bari mu badive, Wale watakuwa bamwe bazabona muri iryo vugurura bizagaragara ngo bazabona ari ibintu biteye akaga. wengine wataona katika uamsho huo, wataona ni mambo kabisa ya kuleta shida, Kiyeverorere krente ngo bizakangura ubwoba bwabo. vitaamsha hofu yao. Iri sandisiro yememe pour résister à cette influence bizabatera kwinangira barwanya iyo mbaraga. Itawaletea kukuwa na mioyo migumu na kupiganisha nguvu hiyo. Parce que le Seigneur ne travaille la pas selon leurs idées et leurs attentes, bitewe n'uko Uwiteka atazakora kurikije ibitekerezo Kwa byabo. kuwa Mungu hawatumia kulingana na mawazo yao, Nibyo bari bategereje. lakini ndio ilikuwa Izo kitazamia kozero senevre bazarwanya umurimo w'Imana. watapinga kazi ya Mungu. Mu madizentire bazabaza bati, Watauliza eti, ne connaîtrons-nous pas l'esprit de Dieu alors que nous avons été dans l'œuvre pendant tant d'années? Ni gute tutamenye iby'umurimo kwa w'Imana nini hatukuweza kujua habari za kazi ya Mungu? kandi tumaze imyaka Na myinshi sisi ku murimo? tunamaliza muda mrefu kwenye kazi. None se madamu White yabonye muri iryo vugurura rikomeye bamwe bari kurwanya umurimo bizasoza biteye? Je, na waita alipoona katika mwamsho huo itahitimishwa namna gani? Ibihamya umuzingo wa kabiri. Shuhuda gomba la pili, Noneho ibihamya umuzingo wa kabiri ku rupapuro rw'192. kurasa 192. Bene data nimukomeza kuba banenganenga, Wandugu mkaendelea kwa watu wasiojali, abisi n'abikunda, watu wa ulimwengu na watu wa Imana izabashyira ku ruhande, Mungu ataweka pembeni, izitoraniriza abantu bataziyitaho, itachagua watu ambao abantu batazashaka ibyubahiro byo mu isi, watu watakao abantu batazatindiganya gusohoka. watu ambao hawatakawia kuondoka.
uko shebuja yabikoze kama jinsi bwana wao alivyofanya, bakaje inyuma y'irembo, wataingia nyuma ya lango, bazemera gutukwa kubi, watakubali kushutumiwa kwa ajili yake. wese ndugu, twende tufanye kazi, tuambie Yakobo na Yuda dhambi zao. Israeli ya sasa wamemwacha Mungu, Israeli wamemwasi Mungu. Kapernaumu uliyefika mbinguni, la kushangaza umeshuka kuzimu. Ni ole wenu umemwacha Mungu na kujiunga na serikali. Jueni kwamba kanisa na serikali havichangani, ni ole wenu. Mwaleta hofu ninyi unapokuwa kanisani, mwafanana kabisa na majeshi ya dunia. Vijana hao wajia wafana na makamanda, kofia wamevaa na mavazi ya kijeshi. Michezo ya kuigiza imeingizwa kanisani, vicheko kanisani si jambo hofu kwao. Mwaleta hofu ninyi unapokuwa kanisani, mwafanana kabisa na majeshi ya dunia. Vijana hao wajia wafana na makamanda, kofia wamevaa na mavazi ya kijeshi. Michezo ya kuigiza imeingizwa kanisani, vicheko kanisani si jambo hofu kwao. Twendeni vijana, haya tukate miti, tujenge nyumba ya Bwana, imeangushwa kabisa. Kanisa la masalio ni ninyi mumebaki. Jueni kwamba joka tayari amesirika. Enyi uzao wa mke, kanisa la masalio, jiandae kabisa kupambana na joka. Vaeni silaha zote kwa kushinda shetani, vaeni silaha za Roho, tutashinda. Mwaleta hofu ninyi unapokuwa kanisani, mwafanana kabisa na majeshi ya dunia. Vijana hao wajia wafana na makamanda, kofia wamevaa na mavazi ya kijeshi. Michezo ya kuigiza imeingizwa kanisani, vicheko kanisani si jambo hofu kwao. Simameni wa mama, sote tufanye kazi, mukijua ya kwamba giza limeingia. Laodikia, 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 wewe umetapikwa. Shauri ulilopewa umekataa, umekataa nunua dhahabu safi. Laodikia, wewe umetapikwa, umekataa nunua mavazi meupe. Laodikia, wewe umetapikwa, umekataa nunua dawa ya macho. Laodikia, wewe umetapikwa, umekataa tubu makosa yako. Laodikia, wewe umetapikwa. Laodikia, 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 wewe umetapikwa. Laodikia, 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 wewe umetapikwa. Laodikia, 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 wewe umetapikwa.